Today, once again, we have seen a movement for KOKBOROK to be written in Roman script. People here in Tripura have been demanding KOKBOROK to be written in Roman script. This has been found in several occasions where, after several surveys that has been made, it is found out that at least 99% or more have been demanding for KOKBOROKs for Roman script. And today the TSF has come down on the street to go to the governor's place to meet him and talk to him, and also submit the memorandum to the governor so that KOKBOROK be written and taught in Roman script, so that it becomes easier for the people, for the students, for the common people to study and read and write comfortably for the students. So today again a huge number of TSF have gathered here. Tripura Student Federation have gathered here today, the 6th, the 21st of June, and people here are demanding the Roman script for KOKBOROK. In the past few days, we have also seen the TISF that has demanded the KOKBOROK which should be written in Roman script, and there has been a huge damage within the clash between the police personnel and also the students. The students have been water cannoned, they have been lathi charged, many have been hospitalized, and we're not sure of what is going to happen if the governor is going to give his consent or is ready to meet the TSF today. But it is to see that what is going to happen next will be decided in later period of time this evening. There will be more development news coming up after this, and so this is to see that how the governor takes this initiative today, as the students, the TSF, come down here and protest and also ask or demand for KOKBOROK to be written and taught in Roman script. This is Milton, Bureau Report, Yakrai Nainuk. What is this demand for, and why are you here today in this place? We all Tiprasa know that we Tiprasa people, the indigenous people, demand since long. It is the long pending demand since 1968. TSF demand for the Roman script for KOKBOROK. Today we know all the Tiprasa people, even though the all organization of Tiprasa, they all demand for the Roman script for KOKBOROK. We asking for Roman script, not only our state government or governor, even though we asking our demand, we want our demand from the central government also. Central government should understand, central government should know about our demand, they should consider our demand, they should provide our, which we today asking Roman script. If we not getting today, we will going for the indefinite strike. We can strike the railway or roadway. Today we can see the all students here, MBB College, BVMC College, Holy Cross College, Tripura University. We all students gathering here for asking our right. We demand our Roman script. State government and central government should understand they should understand our sentiment. They should understand our emotion. This is our demand. It is not only for TSF demand. This is demand for the all of us who is living their son of soil's demand. Why in Roman script and not any other language? We know Roman script is very easy to write and easy to communicate with other country. This generation, we are here with stand today, fourth generation. We should understand that Roman script, the only script when which script is communicate with
global people in global stage. So that is why we are asking for Roman script, because it is easy to write our indigenous people. We chose this language. So, are you given the consent to meet the governor today? Yes, they have given permission us, so we can give our memorandum. We can talk with him. He said that he assured us that if he's health conscious person, he is somehow fever now. So we can meet with secretary also. If he is not possible to giving us time, then. What will be your demand if, or what will be your next action if you are not given the time to meet the governor today? As the secretary concern us, they have told us that if he is not there, then he will accept through the secretary. If secretary not accept our memorandum today, we will going for indefinite strike. We are ready for strike railway or roadway. We will going to strike all communication roadway. Thank you so much. তিনি নিজে নরক যে মুভমেন্ট যে খাইলে ফেমেনি TSF ni engei abo bunislai bahai ke norni abo alai dekhai nukjak हामबाय याख्राय इलेक्ट्रनिक चैनल हामबाय कक्समानि बागै तैना रगो बाहायखौ उराम सिनि TSF नि प्रग्राम फाय जे आवाय खायतमोन बागै पाइपलाय हामजमा याफारु जों बाहायखौ जुदांखाय जों 1968 तो TSF आसायफोरनि सिमि सिनि जे संसावै थांनाय रक अक्रा रक सिनि जे फ्लेग नायखौ जों जतन सिबो सिनि फ्लेग गुफुर आबुनि मिनिं न पीस न बुजगो जों TSF रक न जों ब्लाय टंक सांखा टंनाय जों ब्लाय जों बबे वालायनानि मुसुंया जों बुलायनानि मुसुंया टक लायनानि मुसुंया जों पीसफुललि जों सिनि मुभमेन्ट जों आगिनि सिमनो खलाय फायो गताबो बो खलाय दङ ओ जागावनो सिनि TSF बुनिसलाय जुदा खनुक जागो तै गायसा अंकाय सिनि TSF नि खायनाय सनाय रक TSF न हामजानाय रक बरक अक्रा रकनि अक्रा चाक्रनि ककनो मानिउ बरक अक्रा चाक्रा रक कक साका अंकाय बरक सामाने मते बरक खलायु अक्रा रक कक साका बरक माना खलायखाय मानु अबा हायरक जों नुक जागो केबो डिसिप्लिन फादार थाङै सामं खायमाने जोंआ बाहायखे नुगिया ओंखाय अबो हाय जुदि आबुनि जन कोनो के संख्या ब्लाय दुर्भाग्य हयतो जों जुदि क्लास र खायमै आंखाबो आबो ngui मानु तामखाय जे मानसाक TSF जों चराय रकनो जों डिसिप्लिन नि बिसंते जे कोनो मुभमेन्ट जे कोनो डिमान्ड जे कोनो इशुनो जों मुभमेन्ट खाथिनि जों आमथिके जों क्लास खायथुबो अ जागोन जों बुनिसलाय जुदा अरो तगिसा हाय TSF परे काफिक जागै टक जागै याखो जागै कोनो खलाया खुसुरु सिमे दङो हाया बो बियाबा जरि खांखायसे नर सिंह दङ सिंह हाय बंनानै रङो आफोरखौ जों ताय के सिनिया मा बाबुनो त सिनिबो मा बाबुनि सेबरा ताय करे तामखाय जों बुजियाङै दंखाय जों मा बाबुनो फानो अबस्था याखौनो जों साइटुबा त बुइतोबै जों आमदेखै TSF जों तुबुया TSF खायना रग तिब्राहाव आसायफोर सिमे ताबो सगरा TSF रंनो बिसि बुजाकुगो गुबुन छात्र संगठन बाय फिया जों याक्ति साया बंगे नाहारमं दफानि बागैया बरंने नाहारमं व्यक्ति स्वार्थनि बागै आबगे बरक दफानि बरनो बुनाबो तंनाबो कुसं जाया फिया जों आपतिया ताबो नरनि अर त नुजाखा जे नरक ताबो सालायो 2005 सनो जेफ्रो कमिशन बासो कमिशन जेफ्रो रायरिक लां थाका जे 99% नो रोमन स्क्रिप्ट सिनियानि गसिउइ आबनो तामने इमप्लिमेन्ट खायजे हनि जे नर प्रश्न खायमानि आबो एक्चुअली तामने बगे इमप्लिमेन्ट खायजे आं दखाना आबनो किसा साइखा ओके अमो किसा मा सानाय क्रिके जों 1991 नो सिनि समासरण कमिटि नि कैसे कमिटि खाका आफर किन्तु जुद नो गभर्नमेन्ट TUJS बाय कांग्रेस आफरो
রোমাননি পক্ষে বাংলানি পক্ষে আমার হাইকে যেহেতু TSF আসাইফোর जों রোমান সানমাবা ओंखाय आफोरो आबाहाय कमिटि खाका कमिटि खापानो खामानि यागुला तामजोखा 90 सामथिं अमा हायके जों रोमान स्क्रिननि पक्षे बरक रक हामजागै राय रेखा फियाबा आ जरावो सिनि कतिपय जेंकरक लिडार रक आबो मुंसाया कतिपय लिडार रकनि आरो कतंगो बंनि मिस्टेक दंगो अबा हायके निजिनो गभर्नमेन्ट फाइमानि आ जागा सोग नारनानि इजिवो एपरे आबा हायके निने निजेरानि बिसंग माने कोनो TSF बायबो आप्रो साललो हायङै थांगा बरक ओंखो TSF नो कोनो काम हामया सोंया आबो अकरा रं थानो आंगा कखनाका ओंखे बरक आबो हायनो जनवासा दुसलेमं आबा हायकेनो 5 years पारङै थांगा फियाबा अरते गेसा ते गेसां यामनि आमो कारण दङ कारण जुद नि जरावो आप्रो दुइटा सिबिनि सारङै थांगा सुदरन्जन मजुमदारनि उलो ताई 3 বছর ताई 2 বছरको समीरन्जन बर्मन ओंखाय जेटा साना क्लयो समीरन्जन बर्मन अबनि किसा पखया अबा हायके अकरां थानो जों उंकमान अबा हायकेनो पारङै थांगा साइमान लिया मारगलिया आमनि बगनो सिनि दुरबाय गता कपाल हामया आबा हायके फाइलाय जावखा हायाखै 2004 KOKBOROK मानिया मंसा मानिया हाय मानिया बनो निनि को पवित्र सन वेस्ट बेंगलनि पवित्र सरकार तो बयब्र निनि निको रोमान सिरु कमिशन नि खाका आम कमिशन बताम मजाखा 2005 राय रेखा पवित्र सरकार आजगबो रिप्लाई हेका 56 पॉइंट समथिंग से अब क्लियर एकदम डॉक्यूमेंट सन 56 पॉइंट समथिंग काय रिप्लाई रेखा ओपिनियन नाउ जों मेजॉरिटी का 76 पॉइंट समथिंग अब से रियल जाते जेनुइन न्यूज और कागज डॉक्यूमेंट दं ओंखे आं आपनो रोगin साइ दं आं स्टाडी बो खाइ फाइजा ओंखे फियाबा आफरो जों ओंखे आंगबो साना नायोता जोंथ रोमान नि पक्षे तो बां बांला पक्षे तो बां आबोनि बगैसे बंनि बरक KOKBOROK माया कोनो माया एसिनिया बिसिनिया आकार मानिया रिसिकार मानिया न तुबोय बंनि पक्षे खाय नायखेबले किन्तु मानलिया रोमान नि पक्षे नबो परसेंटेज मुंको माखा आबोनि बगै सानाम संगो जेतु रोमान स्क्रिप्ट नि बखाक बरक बाङै थांका ओपिनियन फानो रिप्लाई फानो ओंखे रोमान स्क्रिप्ट आंखा आपन से मानजाखा तामखा इमप्लिमेंट से खाया बरो इमप्लिमेंट खाया तामुय खलाया गाय आबोनि उकलोगो ताबुक सिनि बिसिंगनो बिसा लिडार सरि सैनाय रक बरक बरक बांलानो चाजानाय दंगो रोमानो चाजानाय दंगो ओंखाय बयतो गुबुन द फाराक तो हायनोसे निनि अबनो बंनि स्क्रिप्ट न सापकैनो परिनाम सङै दंमानिबा ओंखाय अबनो वाइसेबा विदेशी नै साव वाइसेबा गनै साव आहाय खालायनाय बरक बुजगै बरक अजे किसा सेक्शन सिनि बरनो गभर्नमेंट बाय थाङै याम देखै गभर्नमेंट जेटा सानानि कोनो किरियां गभर्नमेंटनि फेसिलिटी नानानि बागै बांला स्क्रिप्ट बाय सयै मार्केट बय सारगो आफरखो जों बरकनि मिस्टेकनि शिकार जों फरिनाय रकमै दं ओंखे आबो हाय बर नां सानामो संगो आं नोंनि मेडियानि बिसङै खुलुमै सानामो संगो बरनो जाला बांला नि को स्क्रिप्ट ना हामजा तनारक खुलुमै सानामो संगो सेलुट खायनामो संगो नरक जरा हामियावो बांलाबो एफानो सयै सिनि KOKBOROK ताबुक सुजरा कासारका नरनो हामबायरो बाट ताबुकनि जे नेक्स्ट जेनारेशननि निको परिनाय सोलोंनाय जेरक बरक बांला बाय सयै मानिया बरक रोमान बाय सयै मानो तामंगै आरो तंफिरो कारण सिनि माने KOKBOROK जे टिउन आबो जे टिउन नंखरो आ टिउन बांला स्क्रिप्ट बाय सोंगाबो सराय के सैमानिया किन्तु रोमान बायके सोंगाबो सराय के सैमानो ओंखा ताबनो दैनि कक फानो सादि तोकनि कक फानो सादि मोनायनि कक फानो सादि आबाहिरकता मानैनि कक फानो सादि नै ए आबाहिरक नजगो ओंखा नोंनि नारो तो ओंखा आबो जारा बांला पन्थेराव गांगाम बसाना जारा बांलानो हामजानो रक बरक जागावा बरक कायसा एलफाबेट तै फैगा बरनि एलफाबेट बांलानि एलफाबेट आबंका औकार उकार औकार आबो तो दुइटा एलफाबेट नावैसे कायसा एलफाबेट दङ हंकाय नोंहा जागोन कायसानो सकाकाय दा ओङै थांबा निनि मर्जी मतो सनामकाय नङै थांबा
bo o ka no tong ta o kar no aja gani nang kuni ni bising kaisa no abo seka ki trang thanga abo tini ni simi ung chenai abo ki kuno logic tong logic le sai kuno logic rei abo bongni musung thai kai senam ka abo ni bagina seng bangla bai kaham ka sini kong no seminya ruman bai ke seng kuno problem kore tei kaisa kok ngakai je kuno mani kok no seng jese kom lipi bai seimano asuk no kaham ngai seng nung English sunya thang tune seng 26 sel 5 nango but sini KOKBOROK no bongni na ke 21 bani enough kaham le ngai nang bangla ang bangni kok sa sali abo tongnya no ei oba hene bagai no tini sung TSF asepuni tabuk thakdora o roman pino sung implement khajine sung tabuk sanai tongo haida angkai o jagao sini jara je sene khono rang request khane phaisidi jotono khiboyo roman bokoni next generation serna naharai phaidi angkai boroni hamnano sana nahadi mar bokhak nahadi bongni mar bo manai gobang ebo nini kongnung simpori mangkhang yable nang phatani borno pori mana nangnai borok buji thung pori to mannai ble angkai nang ne naina borok kok sanai oro simi magazine dikhale ka sin tabu newspaper sikri ko angko newspaper ka kari oi sing phalnani magazine kari oi phalnani boy kari phalnani angkai aba hairok sing sini sing sufficient ya aba sing phatani borok bojodi rumal be seke pai phalai mano pori de oi mano aike sini KOKBOROK tebo boi pori mannai tai aba haike tebo kosoko kawai sing development sini next generation jam korok obotan belaka hambai norok sino yakhai nai runo ko sama bagai ab haike no norok ni je chobar no norok je pro nango sing logi tongo belaka hambai norok nai tongo tabuk yakhai nai do norok je tabo governor bai je malai nani thangmani abo bahayang laikha tai bomte lai belakena khatong thogo जों दिनै वानथंमाया गभर्नर आसक बिनि फिजिकली फिटनेस हामिया सरि हामिया हामपानो बो दिनै बाहाय जाने बिनि खाव कक साकासिया जों बबाय गाहाम न मालाय मांखा गाहाम कनभिन्स खालाय मांखा गाहाम चिनि जेटा रोमान स्क्रिप्ट जों ताङै सान चिनि तामो समस्या दं बबो चिनि KOKBOROK जों ताङै रोमान स्क्रिप्ट न दरकार आ जिनिस नंनो जों बनो गाहाम का कनभिन्स खालाय गाहाम का बुजों माखा जों TSF ताङै चिनि TSF 1968 निसिमे जेटा रोमान स्क्रिप्ट KOKBOROK चिनि मानि कक न जों ताङै सानलाय फायका ताङै साना नांका आब्रनो जों गाहाम का बनो कनभिन्स खालाय माखा कनभिन्स खालायते तामो खाका बिनि बखाव हापका एमन खाने बिनि बखाव कक साका ब ओ मार्चनि अटालनि बिसिङनो ब स्टेट गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार बाय कक सानाय बकबरनो कनभिन्स खायनाय नर्म आं नायनाय आं साइटंनाय नै बकजोंनो कग्रुओ ओंखाय अबनो सानामुसुङो नरंनि बिसिंतिखाय जिनि तिप्रा सारंनो कुनु खाथैनाको करे जिनि KOKBOROK जेटा रोमान स्क्रिप्ट तिप्रा हावो ए बीजेपी सरकार ए स्टेट गभर्नमेन्ट बदाक्ति सिक्युरिटी मारनाय ओ TSF नि आन्दोलन बायनो हनै आं कग्रनान मुसुङो যদি বরক তাবো আবো এক মাস রং বিসিঙনো আবো সামং খায়াखै বমহাই রাইজারক एक्चुअली नायदि तावबो KOKBOROK रोमान स्क्रिप्ट चालु खाया आमते या किसु थांनाय बोर्ड एग्जाम नुखा कायसा ग्रों स्कुल नरक बांला हरबाय सैदिने बिनाबो इन्डिभिजुअली बो साइटंमानो हाइबानो जे KOKBOROK जे रोमान स्क्रिप्ट सैके बनो मारया आमते चिनि थानि इशु फायके आंके दिने तिप्रा हा से जों कापिरि नाय TSF राव जों अबबो सानामो जों तिप्रा साराव जेकुनु जागाव एप्लिकेशन खालायो बा परीक्षाव बा जेकुनु सोलोंतानि जुदिनो केबें मुं फायकेंके TSF रावनो खबर खाय TSF आरन जापि कलायनाय आबसे सानामो जों बेलाय हामबाय जोंनो कक सामा बागै हामबाय नर्म